Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki nong hikai SSE mendakas ngi ka khat khandai tarik nai lar ajar pesau kila penpau bakim tre ban kershan ne kejing yakhi jong ki nong tre SSE habakren shakilat pathai kubor kila ong be katulop jong ki ka sorkar kala dat ban pelan hendai tang na kadau kejing penlong jing yakhi ki nong tre SSE kala penlong yakhi bakin sha set tulop ki nong hikai SSE kila ong ban kaliang ka association kamkwa bakejing yakhi jong ki wei kan penthut pat yakhi ha ka bede bakani na kaliang ka association kala let ban bu ra kejing tho Show Commissioner and Secretary ka Sarkar Jala Hakatnat Puliputhi u Vijay Kumar IS ban penkin ma bo untuklar ban pelat no ekatulop kinong hikai SSE hakba nakaliang jong u ulakular ban tuklar halor kani kumta nakaliang kinong hikai SSE kila penpau bakin ap shitayo baladajia bakim yo apo shitayo nakaliang jongki kin sashim sadaki weipat kisenja kam ma ni sutu tulop kajungi kala dep ban pelat ndai tangah di dau ni khi weipat tingim kuat ma kajing kit tu ai kan pentut jika asion kajing lani ya telok kajing ni kai SSA kita nak lihat ni milan manbu reminder ini po Sri Vijay Kumar Menteri pada UIS pada Commissioner Secretary of Government Education Department reminder pada kajing Islam jom telok kajing mulai Julai di nak lihat ni kum ka asion kumar yang keren min akan ta sitayo kumbala kalian yung office laringi kalian SPD laringi bat kumjuru kalian yung i Sir Vijay Kumar kulari tukari kani tingi ang kata tila dalat kya ba ngimyo po kata yo mentang kumbang up kumun kalian yung person insalai kam nagwe senjam tidak mempurom yang kita ingin melakukan tempat kertem ini nama kamu nak pasang tenang kila ini kila di sosial media di kila pau kalau pau te pikam pi tim kampam pi mak kabeli ba siap hair ni kiwai pak ni but berbangang pak ban ko boleh berkata pat ba pila berjubah hanin jong kata wai pak jengkeli ba hatu pis mo ba jingdawa pra 4% jong kin non tre kibam kide non teaching staff ya kabha na kasorka hatu kani na kale jong phiru pismo ba lada makir yo ay ni benta phipat ko kinang ka to pismo dan hok ngani pismo sorang rem man dawa ya jo benta lang giwe pa gijum to ma nan juba ya to ka chikini lokong chupi kumana pa shine ni mo ni na kale jong ni kanya SSA school association kale association ka ba register baka sokar ke kapung kajeng lo objektif joni kita dulu ipat association kita ki unregistered association kata kali ka point number 1 ka ba ng pansyayat kita to ba pinang ba kata kajeng kersyan mo ka ayu ni kumbang ni don kita ki constitution kapate yang ni ya kum kino kita kita jeng ki bangin hak ai jeng kersyan ba kino kum kino kita jeng ki bangin la panai jeng kersyan tu dak baca yang kuat normal ni ka association ni kejong ka don kita ki constitution kita ki bylaws debate yang ni kamu bakal mentahi bagi ni ai jeng kersyan dak association ya ka jeng ki jong ni non teaching staff ka constitution jong ni kamsha kumba mani ba ni mani ai ban comments ka jeng ki jong ki nama ki don ko ban ki tak pun ka jeng ko ka constitution jong dari India number 2 aku bai dei ba ka jeng ki ya ka jeng dawa bagi kata 80% and so on and so forth. Ini nak jadi mengenai comments kalau orang ni kata kasyong haki kat pun baju suatu jadi. Dia apa ini bat ni kena hikai SSA. Aku akan penting UP banyak kali yang tunjuk kemikalian SSA School Association. Apa ini kat kami kajing lewa ban kendi tulang ini kena hikai SSA. Nama do utus yang ajar buar Julai ajar buar ni perlu yang kajing ki ante additional secretary. Ini aja inti yang kena kamu. Iklan jom kiti ila podem yang kena kam hado mentang ila podem yang kena kam man brief kendia ma kumba pediatik ba yang SSA ang sedang Meghalaya hausnam hakisnam ajar we ajar ha bat kata cuman jom ka RT Act hausnam ajar kendai ya ka SSA la lain bat ka RT Act haus September ajar shikau dihadir ka jik lain ya ka SSA bat ka RT Act hausnam ajar shikau baro kini ki norms jom ka RT Act bagi norms jong SSA kila wanam haju dengan batai spesifik hak kebai de barkan ka teachers salary ka RTA ka kum ka section ka kum ka sub section 3
जो का सेक्शन 23 जो का RT Act 2009 ka krishai ba katulok jong kinong hikai mo tiba hikai hapo jong kanika a kide banrong at par with regular teachers at par with regular teachers nolon mata adin ka jingni jong kanika RT a nakalyang jong ka state government nakalyang jong ka sarkar Meghalaya katkum ka jingpen ku bor jong ka sub section 1 jong ka section life of pra Bakunjuru ka section baar jong ka clause L jong ka section life of pra jong ka RT Act 2009 nakalyang jong ka state government ka sarkar Meghalaya ka frame ya ka state RTE rules ka balatin kerteng ko ka Meghalaya right of children to free and compulsory education rules 2011 ya ka bala publish lo ka government gazette ka shitrik July araja khangwei but the notified the education department haka shitrik August araja khatwe te katkum ka sub rule 1 but sub rule 3 joka rule 18 joka state RTE rules 2011 hangne ka krenshai ba ne ba ko joka de kan RTE ka de banlong at par with regular teachers te kai ka ba ngamut banhong Banakali yang jungi ke Meghalaya SSA School Association Central Body gidawa na ka sarkar bayang katulok jungi day ban penkiu da ka base ban ka basic pay plus dearness allowances kakum ka revised pay structure jo ka Meghalaya Service Revision of Pay Rule 2018 Katkum ka revised pay structure jo Meghalaya Service Revision of Pay Rule 2018 nan chupat kan mana pi hau ajar kan riu